Oh, wes, kenapa nih? Astagfirullah. Oke. Asik. 2 unit sekaligus. Oke. Habis. Ups, mati mesin. Wits, habis napas. Bermuatan alat berat. Membunyikan klakson deh ya, Basuri di Inno 500. Wis, gak nampak. Ini dia. Oke. Asik. Asik kali. Ups. Lenggok kanan, lenggok kiri. Asik. Sangat keren. Oke, minibus alat berat ya. Ups. Iya, kuster Kuster. bosku. Trailer Ups. kuster muatan alat berat ya. Wes 2 unit sekaligus. Oke. Wits, habis napas. Wis. Wup. Oke. Berhasil. Habis. Ups, mati mesin. Wih. Oke, cuma gitu aja. Ini juga ya. Oh, wes, kenapa nih? Astagfirullah. Wush. Wes. 6x4 HD ya. Truk CPU. Hampir ya, tergelincir. Wes, ngebul kali yang sebelah sana.
Wih. Untuk apa? Tempelet. Oke, mantap. Wih. Ada apa nih? Habis nafas pasti. Wes. Oke. Thermo King. Uts.
Oke. Hino 500 Euro 4. Oh. Yo. Woi. Wih, sepertinya, wih. Wis, ambil jalur kanan terus. Wis. Oke.
Ambil terus, dorong terus. Wih, gawat kali bosku. Ups, kanter. Busuk ya. Oke. Super tua ya. Main sekali. Bus ALS ya. Ups, nyalip. Wis. Main, wis. Lambaikan tangan ya, penumpangnya. Oleng. Wis konvoy ya, kanter, muatan full. Oke. Wis rame kali truk sayur ya. Satu lagi.
Wis, angkat konvoy. Wis. Wis, gelap. Waduh. Wis. Gelap lagi. Asapnya bosku. Wis, gak nampak. Wis, asap ngebul. Wih. Gelap sekali.